Kura begi u whangate ngai tarafatapu tō wha whakat pe me wharen tā mau mawhapalu ke whae te programa koe ni ko pe ke ai mua tau programa ta whaki koe Talifehu'i. Peka pau gaha a mō ngai whehui mo tolu whanau mai ke programa koe ni pa ke hanga o send mai ke emaili koe maafu.palau@gmail.com maafu.palu@gmail.com ko heke o hanga tari atu he tau programa Talifehu'i koe ni. Pako kamata Talifehu'i koe ni, me vehu'i koe pehe, pe hulava ke tau lotu kia Malia, pe ko mere, whae a sesu, whae a sisu, Malia whae a sesu, katolikaia, mere whae a sisu, porotisania. Tolai pite kakai, tonga, o whiloak mo ngina utolu, pe hange ke te au e ke atu kumo ke ha lotu, mau katolika ki mauto. Pau saya bit pe whafofa bit pe pau peang. Koloa pe ke te mo lotu kia Malia ka mo lotu pe ka sesu. No tamai na to ikai mo lotu mo to ka Malia. E ko Malia ne hanga whaka e mau lotu kia sesu. Koe ke te whanga e awia. O to e whahano whakawhekiki. Patu kai pe au ka lotu pe mana. To ka koe whehui ko to kange e tau programa Talifehu'i koe ni. Ulawa ke tau lotu kia Malia whae a sesu. Ke tok whakahoko e Malia ia kia sesu. Tokua e ngari angi ke tari e tau lotu. O kauangahala ko ke tau tolu ke tau lotu hanga ton pe ka sesu. Ko e alo ia o e otua ka tau lotu tau tolu ka Malia ke ne tok whakahau ka sesu. O maino bilu pe mewhi mo e tari e katolika. Catechism of the Catholic Church number 2679. Ai ko whiu mo e tari ko e katolika whika wao no fitu hiwa. O peheni hono whakarea ko liu pena aku. Ko Malia ko e hao ia o e lotu. Ko e taha topu tapu ia o e siasi. I he tau lotu kia Malia tau mui whakataha i mo ia ke whinangalo e tamai ai na ne whekau mai hono alo ke whakamo ui aha tangata. Hange ko ia konga o whaanga o sisu o kutau tari rei ai whae a sesu. Ia tau ngahi api. Hei kua ne hoko ko e whae ai mea mo ui ko toape. Ulau peke tau lotu kia Malia. Ngai lotu ai siasi o kupuke ai lotu a Malia. O whakataha iai i he amanaki lelei. Veo i mo e tari i katolika wao no fitu hiva. Whamormore ku tāno ko ni kua ke haku meo ke sias katolika. Ulahe wita ku ngahi kau ngā mea koe, kua ngai kau ngā mea koe kau pātere. Koe tokanga beo ke mea koe ni, ai mea o kutui ki ai. Ai katolika o kau kia Malia. Kia la peko nofu he katolika ka ke lotu ka sesu. Sai. Mahino bito me whehu i mo e tari koe ni e katolika. Whika wao no fitu hiva, ai mea e whaa koe ni. O kutui e katolika ki he lotu kia Malia. Hua. O kutui e katolika koe whinangalo e otua ke tau lotu kia Maria. Tolu. O kutui e katolika ko Maria koe whae ai mea mo ui katoa pe. Wha. O kutui e katolika koe lotu ai siasi o awe whakataha ia mai lotu a Maria ki he otua. Sai, e herewa lau e tohi tau. Mahina pitika te awio koe uhi ngai mea kutui ai katolika ke ngai mea koe ni. He koe mawhai koe une whai tu uni ke ngai mea ke tau tui ki ai me ngai mea ke tau mo ui aki. I e siasi katolika loma. Koe tohi tapu tā naki ki ai mo ngahi tuku whakaholo ai siasi, tā naki ki ai mo e tu i tapu. Aia, koe fo i tolu la lahi ko ia, e tolu ko ia, o tā naki whakataha ia, o toki mau ai mea kotoa pe koe o kutui ki ai siasi katolika loma. Koe whamatala i koe no kou whai au ia, koe whamatala ia ai lotu tohi tapu. Aia koe lotu ia, whaino hino be me tohi tapu, ai mea ke tau tui ki ai, ma mea ke tau mo ui aki mo whai ki ai. Koe hae lau ai tohi tapu, ki he lotu kia Malia. Ue ngai mea hongo fulu ko to mai me toi tapu pa ngai potfolofora be ko tui mahen be mo tolu mea mai ke tau programa. O rauilo me toi tapu ngai mea kani uruaki. E ikai to e ai ha otua kehe o ua aki ai otua. Eksotu wahi wanoa ia ves tolu mahino bit bei whikau hongo fulu ia. E ikai to e ai ha otua kehe o ua aki au. Aisea vai whātolu ves hongo fulu. Ko au pe ai otua, ne kai ke te taha i mua ia te au, pe i mui ia te au e lau koe otua. Ke pe te otua, taha pe otua iyo o kunau toko tolu, koe toko tolu, taha i otua. Toke tamai, toke alo, toke lau maria ma oni koe toko tolu kehe, ka kunau taha pe. Taha pe
i he nau ke ho nau ngai whatungia whai mai ke te tautolu. Hua, ko Malia i he tohi tapu o i kai hano tuunga makehe ona mei haa tangata me toi ngau ki tautolu koen kakai ai koe whahinga e tangata neongo koe whae i a tau eiki. Ulau bea ke whakahai a luka vai rakiwe es whaatolu koe whakahai koe Elisabesi ko a umai ke te au ne fia koe na whai loak mo mere ai whae a hoku eiki. Mona min pe. Ka ko maa ke whahe tolu e ves tolu whaak mahina ke te tautolu ia. Koe e lauga si isu koe ne aluat whuk e ne whae a naia Maria mono ngai toko ua mono ngai toko whawhine ke o mai na nau behe ko mōre ono atamai pe ku ne vare tap mo eiki. Pena tala tua ki tua koe me tua ke whare ko a whio a si isu whae ne whai ako. Koe ne whae mono ngai toko ua na utari tua pe si o rewa si isu maa ke whae tolu ves tolu whaa me tolu ni maa. Sio takai he se akare koe i loto pane pehe koe ni hoku ngahi koe ni a eku whae mo ngahi toko ua. Ko ki nau tolu whai e whina ngalo e otua. Ko toko ua ia, ko tua whiwhine ia, ko eku whae. Ia, ulawe peke hoka tahi ia ki tau tolu. Koe i e tuunga koe e whae ai eiki. I he en toko taku ne whai e whina ngalo eiki. Umatu pena e konga e luke. E ko spere luke na iwe te toko taku e munu ia ka koe huhu koe na ke ne whauhu ai. A koe koe ni winga ki e whae koe pa pema si isu munu ia nge toko taku whanonge wholofora pe a whai ki ai. Eia, uke ki hatunga makehe ia o Maria. Neongo mon be ne whakatau wholofora a ngelo ki ai a koe o ku mohu mau kelesi. Tō taha mohu keresi, hange o makehe ia, ka konoa e whakamotu ana e, ha ilo ia te ia ha keresi. E hau e pehe paula, o ki mautolu mau keresi mo apostolo me eiko si Isu Christ. Eia koe mau keresi ia, koe tu unga ia o ku iai ai kristiani ko tō pe. Tō taha tō pe tui ke eiko si Isu Christ, tau mau keresi, hange ko mere, me eiko si Isu Christ. Koe mea makehe ia e whanau e mere a si Isu, he koe tu ia i lau Maria maa onioni. Ko meu koe ke mau e si Isu honoanga tangata mea mere. Kai tene mau ho tau wanga anga hala ia he koe tu ia i lau Maria maa onioni. Ka pauna ko so sifa pe mo mere, koe tangata anga hala pe si Isu ia tako no uhinga ukai i haane anga hala. Koe alu ia o tau lava ia, ke tu ia e manawa e tapo o koe ko mere. Koe ui he koe na tala pe hea angelo ka me e whakamalu koe lau Maria maa oni koe ia koe tamate ke whanau i e uia koe hako e otua tau potu sio. Koe ma ke anga si Isu ia koe ko mere. Me ke anga si Isu ia koe mea na whai he otua ia mere. Sio, hange peo ki tau tolu. E ma ke he tau mo ui o ka whai he otua ni ngāu e koe ana no lau Maria te koe pea mo au ke ta hoko. Koe hongo toko taha tangata pe whine. O ku mo ui e whina ngalo o eiki i e tohi tapu. Tohi tapu kato. Mandu i amai bete in tola he o mau whai beke tohi tapu ka koe konga pe tohi tapu ka unau sai ia, unau whiri pe ngai mea koe unau tuke. Kono tolu, nga ebe me whanau ke hei a Maria mo so sefa mea si Isu. Mandu i amaka wahe ono ves tolu, ata si Isu malanga ho nau kolo pe he kau mato e nau tae tui. Kai koe tufu ngaen, koe fohaen o mere, e se ke na koe fwoi manuki fwok na e whai, he na nau pehe na whi kama mere ne kai ke te kai maari, e fwoi manuki, koe fwoi no mere, koe toko uai no se misi mo siose mo siutasi mo saimone, pe i kai ue te tau tolu no ngai tō whawhine, aine tō laipo no ngai tō whawhine on, ma bene au tō tolu, ngana tupena nau tō varu. Puria si o sifa ia taimi koe ni koe ke asa si o sifa ia he tala e kau matua maino ko se su na ne whai ngā ue whakatufunga he ne o spekia pēr so o sifa ia mahalo peki mua ko mena sifa ia e tau eiki ia tau ton ke tau fie ko tau eiki ka tufunga ne langa no kakai ne langa no siasi tau whawheta ia me koe ko hanga hala ke whokotu siasi ki siasi tui ke o tua ko eiko si Isu Christ koe uhi koe mea tau eiki na ne whai kono wha koe whinangalo e o tua e ke tau lotu ange ke te o oua te tau lotu ki a Maria pe ko ha tangata mandu me koe na tala koe e si Isu ke te vore luke vahe wha pe hange si Isu ke luke vahe wha ves walu ko tohi te ke lotu ki he eiki ko o tua pe mo tauhi ki a te ia. Ai koe tō mai mea te esi Isu me te utalo no mahe o no vesta tolu. Koe te tau te lotu ki a Maria pe ko ha sangato pe ko ha tahape. Whina ngalo ia e ko si Isu Christ tau lotu ki he o tua pe.
Nima, ko si su ne uwe kina ki tau toke o toi kai ko Malia. He pelu vai fitu e vesu a whaame wa ni mau ne mo ui mau. Pe koe whatongia, uwe kina koe e kakai koe mea ia, ai tau taula e kina e whai kua ngai whakamotu a. Koe hinga ne tutu e ki insenis nam lelei, tu i tu ai tu a pui pui koe, e tāpane kare mo te tempare, koe hiki ni whaka, koe insenis nam lelei koe whahaya o e lotu. Tari e ki e lotu kuk whai e kau taura e ki ono ao mai kakai. He kunau huke ao o tua panau fua e kakai e o tua. O nau awe e ke ao e o tua. Koe winga e whakau kau koe nia. He peluwa he fitu. Ko si suia o mo uia tu e taura e ki lahia ki tau tolu. He alunga whakamerek se te ki mo ui maua i pepe une whai no huwekina ki tau tolu. Koe une mawhai ke whakamo ui ope ope atu. Sio. Aia, o whimasi sua ke aluange ki ai, tau lotu, aluange, lotu ki he otua, i he hua whao si isu. Me mawinga, ai koe, mea no ia. O tu, tamai si isu tau whai ai lotu, i he hua whao si isu, ki he tamai. Kai koe hua whao Malia ki a si isu. Sen vai ta whai, ves ta tolu, me ta whai longa me te mou kore, i o kuingoa, te whai ma mou tolu, koe uhi ke langi ia e tamai i he alo. Ka pau te mou kore ha mea pe i hoku wafa te uwhaia. Ka hinga, neo maun peke kawangara ki tau toko, oke whema ki tau toi fau ki a mere. Ko si isu na ne whai whi lau lau tau ngahai anghala. Alo pe koe ka si isu o kore ki ai. Kore ki he ko ia ni taramai, ka hai ha mea te mou kore i hoku wafa. Te uwhaia mamutu, koe kia paromes pehe ia e toi tapu ki a mere, ka pai ha mea tau kore he wafa mere, o Malia. Tene whai e si isu mātauto. Mor ke mama, ka ia me tau kore ki o tua he wafa se isu, e whai e se isu mātauto. Kono fitu, ui kai lawa ke tau taritari a Malia ke tau ngahi api he, kui kai ha amanak pehe e si isu e whikau ki a sione. He kai ki konga whokia e Talifehu'i me tari koe ne katolikau nao pe tau taritari a Malia ke tau ngahi api hange koe whikau koe ne whai koe e se isu koe ki a Malia ki a sione. E ka soane i he kolosi nane pehang ka soane a konga koe nane ofa tahai soane koe na ho whae pane pehege ne whae koe na ho tam o ke tau taitare toa Malia he kono moni koe lau Malia maa oni ia o hau ke te tau tolo nofo te tau tolo pako mea no valuia ko si sumo e tamai o lava ke tau taritari ke tau ngahi api e ki tau tolu ofa ke te ia tau he ne ngahi whekau e ko frofora e si siunu vai ta wha ave siwa tolu ka pau mo ofa ke te au pau ia tau ofa ke te au o ne tau he ngahi whekau pe ko forofora ko e ku tamai e ofa ke te ia pe te maomi au mo e tamai ke te ia o ngauhi homa api ia te. Musang ai koe tau mo ui, koe ke tau taitari tau ngai api, kau tau taitari e gire, tau ofa ke te ia, o tau he ne ngai whekau. Paka iau tau he ne ngai whekau, tau he ne whrofra, ne kotoa ne whrofra. Mandu ke problema, sia a haun koe whiri be, sia usiliana ai, me ngai sia ai mea ke nau tui ke me toi tapu, ngai konga koe ke whepaki me mea unau sai iai, pa ke nau tui na toke. Ka whama si isu ke tau ofa ke te tau he ne whrofra, koe whrofra ai si isu, koe whrofora i pia e tamai, koe meu tamai si isu, koe ngai rea kou rea aki, koe mea ia kou mau mea tamai. Aia koe whrofora e o tua e toi tapu, koe whrofora i pia a si isu. Koe ofa ka si isu, tau he ne ngai whekau, tau he ne whrofora kotoa, ha ere ma si isu o ngau ho o mo ui kono ki a pia. Tau taritari a si isu mo e tamai, ke na nofo anga te tahono hiwa, o whanongo e o tua ke loto no kakai o i kai a whema ui ke whakafou ia Malia. O whahawa e walu e ves wha, whahawa e walu ves wha, tara mai whakalongo alange mini te tolu no wae ua o e hoa. Ko hikai o hake ai kohu koe o insenisi koe mandu koe orita koe na ngauhi, orita insenisi koe na ngauhi maamani e tāpane kare, na moi tempare koe na tui Jerusalema. Koe taipepe ia mea na mamata kia mo sesi koe he mo unga he ne nofu ai whaango fulu, po e whaango fulu koe mo e otua he mo unga. Pea koe mamata sio ne ke orita mo onia koe langi. Ai na ngauhi ki orita koe heni, koe whakataipe, koe insenisi, orita insenisi koe tu e ao o e otua. O hake ai hu, ai kau maa oni. Ka inga koe kau maa oni toi tapu, koe kua whahinga toki, ai e sia whotu koe kau maa oni, kau saints. Koe tō tātui koe tō pe, ke eiko si suklaisi, o kuia koe maa oni, i e toi tapu.
pe au whanonga e ki ke tau ngahi hu, he whalonga lang, kai whanonga e. Honong furu whausi, tari e ki tau ngahi lotu. He kune tokanga ke te tau tora, ke lau ia ke ulak pita vai nima, ves fitu. Ke ria tua ho mo ngahi, hoha a mo mau ngahi loto mo ua, ki he eiki, ki a teia. Koe ui he kune tokanga, kune mamahi, kune tokanga ke te tau tokainga. O te tau pe tau tolu whaingata ai alu ke he eiki ko si Isu Kraisi. Lot pe koe ka sesu, pa koe katolika koe, si Isu tokon mai mua. Ngai mea koe no kou fōwai. Anga mua he awhiona whakahoko ngai mea ki he tamai he kokoe nau ke tuuhena. Ko mau taura eiki. Ia Jesu Kristo mau whamu Amen. Mahalo bete mau mea mai ha mau ngai whehu i o email mai ke mea koni ko rau maf.palu@gmail.com koe ka whenke tare to programa. Mahalo bete mau mea mai mau mea hatua whaki.